Ka whakai a Rai Beverly Adlam ki etahi o ngā whakapae kua uhia ki runga iaia mo te karo tāke. Ko ia te kaipakihi wahine o te tau i ngā wā ōmua, i te kōti ārohe o tauranga a ngā Huia Wade i te rangi nei. Koinei a Rai Beverly Adlam i te marama o Pēpuere, i te rānei toru te kaumārua ngā whiu a tēnei kōti e hāngai ana ki tana kore utu tāke. Te kaumārua hoki ngā whiu mo ana kōrero he ki te tari tāke, i tuatu i tērā, kāre ia i tuku tono tāke, kāre hoki ia i tuku tono mo te tāke tau hoko hoko. Kāre anō i tai ātinana mai a Rai Beverly Adlam ki mua i te aroaro o tēnei kōti ki tauranga. Engari ko tā kai whakawā bidwā ki tōna roia, me tai ātinana mai aia hei te kehi e tūmai nei. E ai ki te kōti ka whakae a Adlam ki ētahi o ngā whakapae. I whakamānawatia ia hei wahine pakihi o te tau, mo ana mahi i waenga i tōna hapori o Kawerau. I te taurua mano mātoru ko ia te kai whiriwhiri matua mo te whakataunga kreme a tūwharetoa ki Kawerau, ko atu i te tekau miriona tāra te wāriu. Me mātua tae a tinana mai aia ki mua i te kōti o tauranga hei te 20 mawhitu o tēnei marama. Ngā Huia Wade, te karere.